Umwaka mushya muhire uhise wibaza niba ari Mutarama ariko umwaka w'ingengo y'imari y'u Rwanda watangiye ku tariki ya 2 Nyakanga aho mu nzego za leta hashize iminsi mike batanze imihigo bazesa mu mwaka wa 2026-2027 aho u Rwanda ruzakoresha ingengo y'imari ingana na miliyari 7 na miliyoni 796 n'ibice bitatu z'amafaranga y'u Rwanda, ikaba yariyongereyeho 12% ugereranyije n'uyu mwaka ushize wa 2025-2026. Kugira ngo ingengo y'imari iboneke, guverinoma irateganya kongera amafaranga yinjiza imbere mu gihugu. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyatangaje ko mu mwaka wa 2026-2027 gifite intego yo gukusanya miliyari 4 na miliyoni 640 z'amafaranga y'u Rwanda mu rwego rw'imisoro yo mu gihugu. Ku bijyanye n'imisoro yeguriwe inzego z'ibanze, hari intego yo gukusanya miliyari 135 n'ibice 9 z'amafaranga y'u Rwanda azafasha kunganira ingengo y'imari y'u Rwanda ku gipimo cya 31.6%. Gahunda yo kubareza inshingano zo gusora mu mwaka wa 2026-2027 izibanda cyane ku kwiyandikisha ku musoro, kumenyekanisha ku gihe, kwishyura imisoro ku gihe no gukora imenyekanisha ryuzuye kandi ry'ukuri. Inzego zagerwaho muri mwaka mu buryo bwihariye ni inganda, ubwikorezi ndetse n'ububiko, bw'ikoranabuhanga n'itumanaho, uburezi, ibijyanye n'inyubako, ubwubatsi n'izindi nzego z'ubukerarugendo. Ibi bisobanuye ko ari izamuka ry'ibipimo by'imisoro ku bicuruzwa bimwe na bimwe, ndetse kandi hakazabaho uburyo bukaza ikusanywa ry'imisoro. Dore ikizi impinduka zisobanuye kuva ku munyarwanda usanzwe. Ivugururwa ry'imisoro hijyanye n'ibikoresho by'ikoranabuhanga mu myaka irenga 15 ishize, ibikomoka kuri peteroli, telefone ngendanwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga n'itumanaho byari byarasonewe imisoro ku nyongeragaciro TVA. Kuri ubu ubwo busonerwe bwarangiye kuva ku tariki ya 2 Nyakanga 2025. Ibyo bicuruzwa bikaba byatangiye gusorerwa TVA ya 18%. Ni mu gihe kandi umusoro ku nyongeragaciro usobanurwa ko wishyurwa n'umuguzi wa nyuma. Ibi bivuze ko kuri buri gicuruzwa mu bivugwa mu itegeko hagomba kwiyongeraho 18%. Mu buzima bwa buri munsi ibi bivuze kugura telefone cyangwa mudasobwa bagomba kugura 250. Ubu yagize ku 300 ndetse akaba ashobora no kuba yanarenga. Umusoro wongerewe ku bikomoka kuri peteroli nawo ushobora kugira ingaruka ku biciro by'ingendo ndetse no ku biciro by'ibicuruzwa mu maduka. Guverinoma y'u Rwanda irutse gutangaza ko kugira ngo ibikomoka kuri peteroli bidahinda, ubwikorezi bukaremerera abaturage, yashoyemo nkunganire ya miliyari 47 n'ibice 7 z'amafaranga y'u Rwanda kuva mu kwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2026. Kugura kuri internet no kwiyandikisha kuri serivisi zo kureba amashusho nabyo byarasonewe. Iteka rya minisitiri ryashyizweho umukono mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka ryo rikaba riteganya ko TVA yishyurwa ku bicuruzwa na serivisi bigurwa kuri internet, yaba umucuruzi ukorera mu Rwanda cyangwa mu mahanga. Ibigo byanze bigurisha serivisi cyangwa ibicuruzwa ku banyarwanda bigomba kwiyandikisha nk'abasora TVA mu Rwanda cyangwa bikagira ubihagararira mu gihugu. Ibi bishobora kugaragara ku mafaranga yishyurwa kuri serivisi zo kureba filme n'ibindi bikorwa bikorerwa kuri internet, kugura serivisi cyangwa programme muri applications, ndetse no kubicuruzwa bitumizwa mu maduka yo kuri internet yo mu mahanga. Ibicuruzwa ni programme za mudasobwa na serivisi zo kujyanisha igihe, serivisi zihuza ugurisha n'ugura, harimo n'urubuga ruhuza serivisi z'ubwikorezi, imikino y'amahirwe ikorerwa kuri murandasi, serivisi zo gushakisha amakuru kuri murandasi, kugurisha, gutanga uruhushya cyangwa ubundi buryo bwo kugurisha amakuru akomoka ku bakoresha murandasi, ifatabuguzi ryo kubona amakuru kuri murandasi, amashusho, inyandiko n'amakuru bibonerwa kuri murandasi, kugera ku bubiko bw'itangazamakuru rikorera kuri murandasi. Harimo kandi amasomo atangwa hakoreshejwe murandasi, harimo kwigisha hakoreshejwe iyakure hifashishijwe ibyafashwe amajwi cyangwa amashusho, amasomo atangirwa kuri murandasi, imbuga za murandasi zitangirwaho amasomo, inama nyongerabumenyi zikorerwa kuri murandasi, amasomo n'amahugurwa bitangirwa kuri murandasi, hakuyemo serivisi z'uburezi zasonewe hakurikijwe ibiteganywa n'amategeko, gukura umuziki na filime kuri murandasi, imbuga za murandasi, gucumbikira imbuga cyangwa gukorera kuri isuzuma rya programme n'ibikoresho, ibiganiro bitunganywa bijyanye na politike, umuco, ubuhanzi ndetse na siporo, ubumenyi n'ibindi biganiro n'ibikorwa, harimo n'ibinyuzwa kuri televiziyo zikoresha murandasi. Ibindi bicuruzwa na serivisi bitangwa binyuze ku isoko rikoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi. Imisoro yatangijwe mu mwaka wa 2025 iracyakomeza gukurikizwa, harimo umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi wa 3% ushyirwa ku mafaranga yishyurwa muri hotel
n'ahandi abantu bacumbikirwa. Amahoro y'ibidukikije yishyurwa ku bikoresho bitumizwa hanze y'igihugu bipfunyitse mu bikoresho bya plastike iyo akaba angana na 0.2%. Itegeko kandi rikaba rigena ko amahoro kuri l'essence ndetse n'amazutu agenewe gushyiraho ibigega bizigama ibikomoka kuri petrol ryatangiye gukurikizwa mu kwezi kwa gatanu ku mwaka wa 2025. Igipimo cy'amahoro kuri lisansi ndetse n'amazutu agenewe gushyiraho ibigega cyarazamuwe kivanwa kuri 22.75 y'u Rwanda gishyirwa kuri 50 kuri litiro. Umusoro ku byaguzwe nawo unakubiyemo usoresha imodoka za hybrid ukaba waratangiye gukurikizwa mu mwaka wa 2025. Binasobanuye ko abagura imodoka zo muri ubu bwoko basora uretse gusa imodoka zateranyijwe mu Rwanda kuko zo zisonewe uwo musoro. Uyu musoro kandi ukaba wishyurwa muri ubu buryo: ikinyabiziga kitarengeje imyaka 5 kivuye mu ruganda gitanga umusoro wa 5%. Ikinyabiziga kirengeje imyaka 5 ariko kandi kitarengeje imyaka 8 gicibwa umusoro w'10%. Ariko kandi ibinyabiziga birengeje imyaka 8 bivuye mu ruganda byo byishyuzwa 15%. Hatangwa kandi amahoro kuri lisansi, mazutu no ku binyabiziga agenewe gusana imihanda. Igipimo cy'amahoro yishyurwa kuri lisansi cyangwa kuri mazutu ni 15% by'agaciro ka lisansi cyangwa aka mazutu. Aha hakabarirwamo ikiguzi cy'ubwishingizi ndetse n'icy'ubwikorezi. Ibinyabiziga rero bikaba biyishyura hagendewe ku bwoko bwabyo. Ni ukuvuga ko ivatire iyo yishyura 50,000 ku mwaka, Jeep nayo ikishyura 50,000 ku mwaka, Pickup yo yishyura 100,000 ku mwaka, Microbus yishyura 100,000 ku mwaka, Minibus nayo yishyura 100,000 ku mwaka, BC yishyura 100,000 ku mwaka, ikamyo yishyura 120 ku mwaka, rukururana nto itanga 120 ku mwaka, naho rukururana nini yo yishyura 150 ku mwaka. Rwanda Revenue Authority ikaba ivuga ko mwaka wa 2025-2026 gushyira mu bikorwa amategeko mashya agena imisoro. Ibyo ngo byatumye umusoro wiyongera, aho byari biteganyijwe ko hazakusanywa miliyari 259.2 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko hakaba harakusanyijwe miliyari 286.7 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bikaba bingana n'110%. Ni mu gihe kandi igice kinini cy'amafaranga guverinoma iteganya kwinjiza kigomba kuva mu kunoza uburyo bwo gukusanya imisoro, aho kuba mu gushyiraho imisoro mishya. Mu mwaka w'ingengo y'imari ishize handitswe abasora bashya bagera ku 126,242. Aba bakaba baratanze umusoro ugera kuri miliyari 15. Abasora biyandikishije muri gahunda ya IBM bagahita batangira kuyikoresha neza ni 43,243. Abarenga miliyoni bakaba baramaze kwiyandikisha muri gahunda y'ishimwe ry'10% ritangwa ku musoro uri ku nyemezabuguzi ya IBM. Basabye buri kintu cyose umuntu aguze asabwa gutangirwa inyemezabuguzi ya IBM, mu gihe kandi abacuruzi nabo batayitanga bashobora guhanwa. Zimwe mu ngamba zafasha kugera kuri intego harimo kwegera abasora, kugeza IBM ku basora bose bakaba bayifite kandi bakayikoresha neza mu buryo bukwiriye, ndetse no gukomeza gusaba abaguzi banyuma gusaba inyemezabuguzi ya IBM. Aha nanone iteka rya minisitiri riteganya amavugurura muri IBM, aho umukiriya azahabwa ubushobozi bwo gutangiza igikorwa cyo gutanga inyemezabuguzi ikemezwa n'umucuruzi yaguzeho ibicuruzwa. Ingengo y'imari isanzwe ingana na miliyari 5,306,500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bingana na 68%. Mu gihe kandi ingengo y'imari y'iterambere ingana na miliyari 2,489,7 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bingana na 32%. Inkingi y'ubukungu yagenewe miliyari 4,908,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bikaba bingana na 32.9% by'ingengo y'imari yose. Inkingi y'imibereho myiza yagenewe miliyari 1,894,200 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana na 22%. Ni mu gihe kandi inkingi y'imiyoborere yagenewe miliyari 1,188,200 bingana na 15.1%. Iteka rya minisitiri ryo mu kwezi kwa 4 muri uyu mwaka wa 2026 riteganya ko kugira ngo uruganda rusonerwe ubwishyu bw'umusoro kwongera agaciro ku mashini, ku bikoresho remezo ndetse no ku bikoresho fatizo rugomba kuba rwanditswe mu Rwanda nka sosiyete, koperative cyangwa ubucuruzi bw'umuntu ku giti cye. Rugomba kandi kuba rwo gutunganya ibikoresho fatizo cyangwa guteranya ibice by'ibikoresho kugira ngo rubikoremo ibintu byo gucuruza cyangwa ibyo gukoresha ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri. Gusabira gusa ubusonerwe imashini, ibikoresho remezo cyangwa ibikoresho fatizo
bigaragara ku rutonde rugenwa na minisitiri ufite inganda mu nshingano, hanyuma ibyo bikemezwa na minisitiri ufite imisoro mu nshingano. Urwo ruganda rugomba kugaragaza isano itaziguye iri hagati y'ibintu bisabirwa ubusonerwe n'akazi gakorwa cyangwa kazakorwa n'uruganda, gushyikiriza ubusabe komiseri mukuru mu buryo bwagenwe n'ubuyobozi bw'imisoro iyo ubusonerwe busabirwa imashini, ibikoresho remezo cyangwa ibikoresho fatizo bikorerwa mu Rwanda, kugaragaza imicungire inoze y'ubucuruzi yerekana ibyinjira n'ibisohoka, kugaragaza aho agaciro kiyongera ku bikoresho fatizo kangana nibura na 30% n'ibindi. Nshuti bakunzi muri mudukurikiye, iyi nkuru twayikuye ku kinyamakuru igihe.com, ariko kandi ibikubiyemo birareba abanyarwanda twese. Ndabashimiye cyane.